Murerigete kya obunge gesigone bunge kya Igembe Central Dan KIILI naririte ngwataniro yawe na uria uramukinyo kerere na kiama gya PNU James Mutia kele ugite bagetete bobo kenda gotigera ne baguchinda mubunge wa Nande kuba KIRINGO aria babethiritu bakiuga ngwataniro ya bairi baba ne utheri ni ontunino gutino ithiritwe igita na mbere na gutongeria rwirone ru. Dennis Mugendi ne agutwa chikinya siasa cia giciko kya bunge kia Igembe Central ni itwikite ta mwankio nkuni umwe na kugwata ikama kumani na uria ararujera ubunge na kiama gya PNU tawe James Mutia gukinyukira ndani kiri wa karitho uria ari kiamene kya Jubilee. Mutia akathira ni gukurukira kumani na rwaria na atongirie baiguru bangwataniro ya Azimio wamwe na Peter Gatiramunya minister urimi kumwira akamucokiria ngugi ya urungamiri urimi tayo director ndale munene manto ya mira na perethera na industrial crops na kwena sheria ntaende kuthiria kubwithia na arafa kutu kwolele ki survey ira bwitha chua kwethera oina KIILI tuimbere yenya mwashimu na wikuo lakini tole na tokona oto imbere katokwaya na kura tomenya kuriga urungo to wate no etegeto akiachia ukore thai kwenda kwenda ntobeto Timothy yake mando ya kinyana nangi kwena Azimio candidate bebe le batatu bana sabe ni kuolelwa yona bo komba tukomba chukuma muntu mo Azimio achindete kui manto akenya nyeti manto ya Igembe Central aki kui manto to kwariria ti manto tumenya kwa muntu na kaka kana gare akurwa apana ei manto ya kwa Kenya kenda Azimio ithe na candidate ba kebe komba chindete bato to ya kura area imwe voting block wetu na to na popularity na KIILI ni voting block imwe tona gutu kwa na kure nenya muno ikeno kirindani kiri akiwa moroto jo munene juao ni gutigira bakwani mubunge uria atwire tawe kuba KIRINGO wina Mutia thine twirari mwake kwenga KIRINGO muti muntu rai na personal interest ingi uwa tuka thine ne kwenga KIRINGO na kareta silashi yake ala rasio ne nkayo gwinda rasio tukalinganira tukalinganira sio thine nya kwenga KIRINGO gotroni boboya tutone tukombwa nonye 2017 Mutia atari kuna nonda urite KIRINGO kote wa kuomba watu mbele tuaraniria my friend siasa ene kwena kintu kitwa resources no tema ne tuthunga resources twinde na no mwatile at the end of the day washinda ai KIRINGO itombio omwenga tibire yake bwana pambele buruburu KIRINGO na ite muthao mutongoria muthao in that miaka 10 Igembe Central itona kilomita 1 lami arume bange wetala ya kilomita 300 maneli inya miaka 5 njoni po ana igere kilomita 50 maore mwaka wake na igere kilomita 7 ndene miaka 5 kubu bombere boyeli KIRINGO ni mutongoria w'impathu uri aitenga kone mwingi aitiendera wetha tu KIRINGO ni mutongoria utibwethie mbere bomba kuonekana atha ni gwanokete irasi kugunya gthokete irasi performance yetu yembe ni reriti ki county yetu ya Meru na mbogenya Kenya mzima iche mabio onda bikwaraniria kaluge ngilo na umire kenda ngaba na rokoromba kya Azimio malomba mbochinda kunye bangi bakaumuoto tembere tiki amake PNU akifanya na ukambani kuna wengine babagite kuuma kenda wameotia nafasi umwethi atia kijana wavinya ndeti bakubango bakawatanira kenda kwenda kuna mtu mukoro mbeti ku Igembe Central katukole madhabu ya survey no ile wena oikuo lakini utiki madhabu na ochinda kura onda bage madhabu ni ochinda kura Igembe Central ari oni KIILI na KIRINGO tu badatu na KIRINGO ana namba 3 batwe tawlinya ai namba 2 kunya thaia tu ntemea bombo atachinde ateki lakini otombo kwa na kura eteki tara otoko nakita ondo na onga miaka 10 otebu atete antu bembe antu to kora thina miaka yonde KIRINGO nawe aliwa kinyabaka gwatanira batemumba irwirone rwa nkuniene bari umba ni KITHURANONE kijite ni bwawe ni kwithura kinya akari bari na witikio nawe kumani na ngugi irie thiritwe akibaitira one ni nkoria rira antu bako tura mbere ya antu na bakawani bakwenda kwa kura na muthiene bacoga bakareka kuriukia kuringura kura baka step down kibera bangi wego na muntu ate maono muntu ate na agenda muntu ate na anything for that particular community ekolitira ngwe ni interest chawe na nacio akwethira omba gweta mwanko akinya level ya kwa clear and by IBC na wa step down then we mutongeria oteko mina etete ishitoshe 2017 ni bakwasere unge yawe
wa kuma east na kinyawa step down kiri muntu owe to KIILI na inda ambuchindire na kinyare na nkobera kinyaba step down ibonde nkaba chinda ni obua abo bathiurunkitie na ni obua bena buo kukushinda nkaba shinda na laba kuwa abakondondita monga kwa kinya world minister campo igembe central no ntoba kurita Kiringo nanko mwera aka frustrated ashindo akariara otithirikari beneo thirikari thai iri njarene cia ni sulu iri uhuru ni kulu ari eterete ana otithirikari akuwa beneo na thirikari ni iri kuo kinyare anda ashindira 2013 na ndacinda na ODM so kinyare ndi woni ndirike UDA is the strongest party ndena igembe central na tuto na majority na togachinda noro wiwaterete thirikari amwate guchinda kura akaromba kura tere thirikari mucwere na twitwichi twakarie kura cietu na wananchi twinabo na baka twakura na maendeleo yakwa ya igembe central yo mbonekanira so nigwetekia woni bauba kwenda kinyukanira bo kwenda wita left side center ndire bachinda rukiri asubuhi na bakariara. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Yembe Central, County ya Meru.